liyabongeka leli gama liyabongeka athi uJobe noma sengishaywa nguye kodwa ngiyametha simthamba singenalutho simthamba singasebenzi uyabongeka funa silibonge bese ngiyasuka bazalwane ngifuna silibonge bear in mind ukuthi leli gama mamZulu libangwa umuntu othe mayakhula wakhula kabi waqala into eyodwa kuNkulunkulu wathi kulonyaka ngiqala ukuthula babuthwala nge-2 January kwathiwa come and identify your sister ngathi ngisabheke lokho sathi stroke ngathi ngisabheke lokho yathi nayi lung infection kodwa singelibonge sakala igama lihle sasilibongela ukuthi sishaywa uye sasilibongela ukuthi sasifike kwi-level kaJobe sasishaywa uye kodwa silokhu sithe singelibonge sakela yalihle likaJesu ngiyaqala silibonge uyabongeka wazani simhubela uSimakade wamadodana namadodakazi aseJerusalem wazani simhubele wazani simhubele wazani simhubele wazani oh Jesus asimbangi ngabenza okuhle kodwa simbanga ngoba njalo uma sibheka esihlalweni simthola ehleli ikerubhilithi ufanelwe iserafilithi ungcwele indalwa sibubule sithi bayade wosana bayade wosana musithambile inhliziyo iyamthanda yena umhlobo wethu wabantu abasha baseGoli akayeke uJesu nangusisi wasenquthe entshena enimamanelo uyasishaya asimyeki siyashonelwa asimyeki asisebenzi asimyeki
Baba wethu osezulwini shani sithemba wena wedwa emini declare kuze kube ngulo phakade sofela funa declare kwi atmosphere sitshela imimoya emkhathini ukuthi lalelani wami moya all principalities and rulers kuze kube phakade kuze kube phakade kuze kube sofela kuwe sofela kuwe sofela kuwe sofela kuwe Jesus siyafela kuwe kuze 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 kube kuna phakade siyafela siyafela kule ndawo abasha kunesikhwele ngana ngazi ngani le Thomvangeliso lesisikhathi silifuze lelo bandla elaqala labusiso kwangasiloki ibandla elisabayo ithimpi mayimisa bese sibheka ngakuyo sigqoka isigqoko sensindiso igalo zethu bese siyabosha lelo bandla ulifusa lelo bandla ulifusa lelo bandla yalaqala yalaqala Salomaya the uphakeme kakhulu